Perlok an peni isufi kene ka internet hill tribe kam akapor bawan nengkong mangachne arjar arpsau kerteng jongene kedai internet campsite tementa hanu usnem arjar arpenriu lapin kelas ka internet hill tribe kam te ya perlok an peni fi supo kalau ngumno entah gila abu ya kene ga like di kerusian like ne ban pen internet ya kinong wan sakai pengat akene ke jaka hangne pinwan am ka jingmut jing perkhat ka jebing jong fi kan sting na ka jingmut jing perkhat bekhia jong fi baman la kasni namar hangne pinyo egal air ka bukhui bat ka sindiar ko don hangne kumpoliu te baik kini kitan kaba kinongwan sa kai pengar hangne kilawan khia hangne ke po jong ne katan hang hir kudan keten turu hir keten baik kena ke singiar ke besur ke singam bandi ke teru kudang keten ten hang neru kudan ke dan balada piwan hang ne pila ban set hi la jong ki ja kinta balada pikwa aban su faset hakitra jong ne ka kamruam pila ban yo pila ban le kunta hane kidang pun kre ban bu sugawe ga tens tepat kedai
Pankana sekali sebar. Ini duk dan ke tens. Kanu kejing tenat mo perlok. Ini kajika sakai pengat ang ne. Manu ki bampat pay. Sawan kai sini. Berlaki bahing basam. Baik, tiba alun orang start ke generator. Berkena pat kali ke jaka song di isya jeng kinong wan sakat ngarang ne. Berkena kali ke jaka set berhat strong jeng kene bu artery kitens. Baik. Kumno mo perlu sekali try artery kitens hajrong jeng kene ka turun jeng kene ka yang kamera set. Baik.